le hei tun tuma hian tun laia an soi na sat em mai mun rang ti le chan chin bu te social media te a soi lo deuh mai zu chungchang zu zor chungchang yani hei tun naia zoram sarkarin mi tam takina zu chia puan ngai lo beer le wine hi zora mumal zo ka regulate tum ani thu te po alar na savio maya mars nili khan chief minister pral duman press conference soi lang chumi chuam ko ranin remati china ti te ko ran ho ne na soi ho ni to te in an han soya chumi nu atang chon ti kha adar le zual na savio maya training om ve to lo ma thave to ni he tianga mu mal deuh zo ka zora in khuwa khirna tha nei hi ti te training thla zalen lo shim zor lo shim te hi a tha ti hoi zong te po in an soi lomboka kha chu na eng zo nge a tha lo ti kha an soi ve em kha kan tum lem lo wa amaro chu hei Mizoram ko ron roi tu committee hian tu chua aron nei te tlat maya chumi chuam Mizoram ko ron roi tu committee chuan chief minister ne nangin na ani deuh bera Mizorama zuzor le ti zalen atha an ti lo thu te ani englai po khuwa khir le khap chu Mizoram ko ron roi tu committee na an du thu te tungdin huna sarkarin MLPX sangni som pakwa ati danglam tur MLP amendment bill sangni som ni panga akal pui mek ni an hriat thu te po an soi langa an soi zel danin mi chungchanga hian bu le bal le thlai thar chua aniamo enga tanga thar chua po ni sela ram chunga mi kan Mizoram chunga zu siam le zor zu ti zalen trim kha kan ram le nam khotlang nun atana te thil ti chian ngai lo thu te le kan Christian na atan te po tha an ti lo thu te hi an soi chumi chuan MLP amendment bill sangni som ni panga sarkarina aboi pui mek po hi hlip sian du thu te po hi an soi bok ani chuan lekha hian anwaya Reverend Arlorin sang secretary Reverend RC nga ka chairman Mizoram ko ran roi tu committee ten ming an sign nan ati hi ani ta deuh nuai maya CM press conference kham ko ran nen po soi ho deuh to ti vel deuh te khan soi lang zuaw khata khan ko ran ti kha eng ko ran ber nge ni ang kan selem lova he ko ran roi tu committee berin ti hiam ti lo ram ni se tuna bil boi pui mek po hlip sian du thu te anon soi le ta box si chung te chu ni ta deuh noi me eng po ni sela ke ni ju kan thu lo we maya atra thalo we ti han soi em po ka tum lova then khatin athave to lo ma om ve to ni anti lain then khat chuan an du lo bur ve thunga khatiang kha ani ai nge thalo zo kha ria thiam chu har viau maya po ni sela hun local le zel tura thil achiang chho zel tura te po ngai la atha ome